Abusia papa elder Frank Donkor ya wo da Hebron prayer camp ano wo no na nanu ada arehosem eto na wo hwe ne manu inu na plane akwanhia eso na abusia me da ebe na nyame eya adom a wo mbekwa akopem ofa ne nyeri nyina akwa bre no nam so ma minority side no ekopie mu ewo ho de ya konsem ene hyede nsem ekokoma ye papa yi ye ma mpene John Dramani Mahama so etu chief of staff ye papa Julius Debra mo no so ekopie mu ho ekokwachi papa yi ma wo da teaching sem ekoma ne hu se Church of Pentecost of Benin Chama no wono so akwa mu ha wo mu nyina ko ne areteche sem ekoma ye papa yi se tro no kwa kase ye ne wo mu a esu no ensu afen so ye ne wo mu a esre no esre tebusa ne condolences ne de dodo na etwagu ye papa yi ho asabe de aban no kwa jatum se eyi no kwa koye no forecourt of the state house ho na eyi no bas no busia na me no kase ye papa no aba be chire mo chire se abra wo ne ma no kwa kasa ne sima numu pe na kwanhia no etimisi nto ne ma no kwa kasa yansa na saa akwanhia ne ba na wa chire ba bi kwa mofra no ye ne ne wo mo koye ya wo chire se multi-million contract bi na ne ba no kokko sign ya wo sign aba na saa rehosam ne koto ne busia ansa na ye be konsam no so ne akwa koti no na me no kasa Titibremu Kennedy me chere prophet Afrepoku wa babonten abekasa de afa ye papa elder Donkor ene ne mani wo na esi eno na busia ne kasa ye no na Ghana for HSN nsem ya wo kan de kam ye se ase beef bi na wo pe de ama asofo bi na busia ne nyina ene se Kennedy Afrepoku HSN wo man Ghana asofo no ebi mu eye enhwehwani mu yie pass ye de yie ka asem de a wo se Ghana difo wo mu hyeda eye hwehwani mu pa wo se yete wo man Ghana mu na asofo pani istudu ana bono so ne mamielu nyame fa wo mu krasie ehwere wo mu kwa yaya e wo ka akwanhie ma wa de hu sa asofo panifo aba wo ya akwanhia nyame na de ma nyame na ato ne safo nkwala no won hyede ne tese wo bobo na baso kan rukwahwesem de kire na anche na ye papa so elder Frank Donkor wono so arehosem bi sa ato ne no so ye hu sa asofo ni bi so nyina sema wo mo kan se ye nyame na ato nsa de afemofra no ye akwanhia na abanti ye papa won chichi ne re no na fe wo kire se ye den na ye papa ye prophet Bedukobi no nko ade ne ba ko wu ya yesi wo de ne ba akwa sacrifice na se wo kire se koto de ne bogyabusia ye nkotie Titibremu Kennedy Afrepoku ne nsemo a wo kan ye no too much GHS ni message of me subscribe to me say anwa kai se wo de bell no ebe kan wo se de be na upload me to for the first person ya won sa ebedi kan kam ye nkotie Afrepoku ne nsemo a wo kan na ye wi a ye papa Hebron prayer camp elder Donkor kira wo kire mu ye ne ma no ekoye wo tobo yansa na wo mo sa wo chi de aba ekwanhia no ekosi ne nyina so ye de atwa so de amam. Praise God, praise God. Rodi Yankopon shirawo. Na no Paul bompa ye makoronto asafo. Na waka asembi, waka abrofo na. Say may the Lord enlighten the eyes of your understanding. Emu obi mfa na dwene elidi wa dwene wate. Am hwemi di anoso a. Ye papa Elder Donkor ya ma shedin. Ye papa Istudadaba ya ma shedin. Ye papa Bedukobi ya ma shedin. Yanti asempa Kristosum edin nyamesum edin. Onipa bia na obetima te bibi wo ase wo asase we so agi Nyankopon ko a. Woni nkyekire mu nyina efiri no. Na no yanti asempa ye papa Elder Donkor Hebrew Empire bo kese. Ne mamienu plane crash. Na wotie comment na ebinom se Onyankopon na afa wo mokro. Eye 1 Samuel chapter 2. Bible so onyame na ekum, onyame na mankwa. Onyame ene mo bi di yie. Na no me papa, grandpapa, me papa Istudanaba. Yanti asem de ne ma accident. Team. Ebinom say a disaster. Me papa, my spiritual father, Prophet Emmanuel Bedukobi, Prophet Dr. Emmanuel Bedukobi. Ne ba yare ekoda kwalebu Onyankopon to ne safre no eno de enya nipa e ma ye commente se what they are rituals osofo Bedukobi ba onyame fa no ko ye de rituals ye hwe ka se ayo no wuo da mansakom wo ba wo yire wo maame the last angel I won't respect you obia and the angel of death otimi fu obia akọ wona aso ya akonkyere wona aso bompa mani panya yaresa woni sofo a wo so ye powerful wo ye hwan wo ye benfo wo ye obetimi de obia akọ ya owu ani asem to obia ye hwe comment na ye mani
Osofo Beduko bi bɛyi wo yare da kwalebu ye nyina ya dansefo ko bompaye 8 months abofra ya bafie na oye sofo nti nka na asem na me de minimu nsem nyina eduro wa akora bafie wo se de ma no emu nsem bebre so papa yi de ne nyina ma Awurade asem tu obi asusu ma bad comment na ebetima tu obi a wate Ghana House of Assembly no asem tu obi a omonye papa osofu bi yiriwu a osofu bi bewu a osofu bi eku montomobo monhwa mo kasa yi na Bible say asem bi ebefiri wonum beba bia say ye papa o ye boni o obebu nwaten osofu Beduko bi ba de ye aye rituals atemu wo nyamensem Awurade nhyira obi a Apostle Titibremu kanadini now me I kind of feel when I'm going to say oh yeah yes see on Saturday. Now, maybe I'm going to say, I don't see anything before. So, I'm going to be coming. I'm going to be coming. You know, the pilot is gone. It's now all for yourself. Go airport. Only the university now any whole airport in the University of University. And I work for far, we might be pilot school. And engineering, I don't know the benefits. Okay, that clear up and the first time of papa. It will go fair, no more sign contract, $multi-million contract. It is not fear papa. You are almost to a bridge and more casa from the park of 80, almost 2 normal friends. So, if you are moving to the information on us of that, I can't 5 minutes. Then I'm there. Shem Pano, not sure, Naya, they get on the friend and they don't know. I don't know, like enough from not like the man style is here. You don't know what. Don't say I can 5 minutes. 5 minutes friend, phone and could you. I see that you know indeed, if I'm talking. And maybe that we are the state house, our parliament house. I find way I got them. I shut down my state house. And so, was your way any and some year a chagu or your papa elder Frank Donkor, name someone or a home. Message over our comments, our comment section hole at the Amami, all the social media handles, no a too much GH. Or subscribe like and share now for media at the dark gold macro.